i da ljudi šta ima, ja sam tu nakon 20 godina opet. I da, kao što vidite, tu je moj program za editovanje, ako vidite ako opet nešto nije u redu sa OBS-om. I da, vratio sam se, imao sam komplikacija nekih, bio sam htio da snimam nešto, to nešto neću reći šta je, ali OBS me je zezao, znači, kao što vidite tu. Nisam stavio game capture, bio je na monitor capture i samo je zabagovao frame i to. Joj, treba sam da provedem u sred snimanja, ajde, ne vas. Znači to ću vjerojatno sutra snimiti i uploadati, tako da neće to sad bez klipa, kao što ste bili ostali, ali sad je ponoština škola. Da. I, dobro, to je samo obaveštenje, ovo sad samo obaveštenje klip, ono tek da znate da ste se vratio. Da. Hvala na gledanju, a mi se vidimo u sljedećem klipu.